namhlanje bazalwane egameni kaJesu nginivusele kuvuka udle ngithi nje vuka nje uvuke nje vele vuka udle msulala vuka itolo ke abantu abakethu sigcine sikhuluma ngalokwendeka eTabernacle sifuna siku-understand lokuthi kusifundisa ini ngale reconciliation emkhathini wemuntu naNkulunkulu. Namhlanje ke sesingena ke egameni likaJesu kulesibane njengoba sisicale itolo lesibane sakhuluma ngekukhanya. Ngifuna ke kuthinza lamafutha ke lamafutha labeba lapha esibaneni wayesithunti nangithi lesibane noma ke lelilambu lona limelele bazalwane ngoba we are the light of the world. Bese lamafutha lekufanele usilaba priest bawethe njalo angacimi lesibane singacimi lesibane ngoba bafune bahlale njalo betha lama amelele inike lamafutha ke wona abemelele moyo ongcwele egameni likaJesu kwakufanele bawethe njalo kanjalo ke bazalwane nemabandla ethu kufanele agcwaliswe ngamoya longcwele and kufune bapriest bende siqiniseko sokuthi abantu bahlala bakumoya bende siqiniseko sokuthi abantu bayakhuliswa bakhule kumoya bakhule njalo ngiko kwakufanele kusibe ngibo bapriest lebafanele sibethele sibane ngiko ngalinye langa bayawukuma bachaze kuSteve Dabo bathi lusa njani bathi nika yini lamafutha takhula egameni lamafutha lawa they represent the Holy Spirit. Without the Holy Spirit lesibane ngeke sivuthe ngeke wena ukhone kuvutha uvuthele Kristu uvuthe ekukholweni uma ngabe ude moya ongcwele you don't have the oil. Hallelujah. Ngiko inzaba yaMateyu 25 lethi Mateyu 24 lethi tinfombi letilishumi tati dzinga lamafutha tiba netati khona tona but without the Holy Spirit tati ngeke timjabulise Kristu. Ngiko letati without the Holy Spirit tajiwe emnyameni egameni likaJesu. Lokunye ke ngidakuthinza ngendzaba yetafula la olali on the right lebenetingwa leting 12 egameni likaJesu. Letingwa ke leting 12 letatati fakwa njalo ngelisabatha wafakwa letisha ngesabatha etithi ngoba tati imelele the word of God egameni likaJesu. Lilatafula lanje liphose lifanene nepulpiti because ngilakwethulwa khona livi laNkulunkulu the bread egameni likaJesu. It is the word of God egameni likaJesu. Ngiko ngisibekwa letisha njalo ngesabatha lento sibekwe letisha tingwayetisha ngesabatha ngilokuye ukuthi kwakufanele ukuthi inshumayelo yemzalwane ibe yisha nje awuphinzane inshumayelo ngaphandle nabe-ke sifundo lesithide nakhona awuphinze usende evini ephelile sisuke sichubekele embili but nje only under one topic. So lasisi-ke every day must be a new sermon. Every day give a new sermon likhule libandla ungasho ukuthi ngashumayela nganayishumayelo naye lapha hayi ngisathi baphinzela futhi ngiyakhumbula ngayibeka ngisathi baphinzela ngasi bayithanza cha bazalwane give a new bread ngelanga egameni likaJesu. Bese number 5 lokukhona ke lokuvelako lensithi kulapha ngembili kwakuyimpepho inzebe yekushisela impepho nasa uyefika ke ku Holy of Holies kwakunempepho. Impepho yayirepresenta ini bantu abakethu impepho yayirepresenta iprayer. I-importance ye-prayer biblically yempepho it is prayer egameni likaJesu. Ineliphunga lelimnanzi egameni ngiko yayibekwe dudane nale Holy of Holies kuze ibe dude nenzawo lengcwele la kunaNkulunkulu because yayiliphunga lelimnanzi kuNkulunkulu egameni likaJesu. Bese ngiyendlula ke bantu abakethu sengiyongena ke manje eHoly of Holies enzaweni engcwele lapho ke kunomphongolo wesivumelwane lomelele ipresence yaNkulunkulu. Lo mphongolo ke wesivumelwano kwakulibhokisi nje egameni likaJesu bese kuthi lesivalo saso lelo mphongolo wesivumelwane kwakuthiwa ke imercy seat. Lesivalo saso salelibhokisi kwakuthiwa imercy seat. Kodwa na ungasivula lesivalo sale nangjana salomphongolo wesivumelwano la ngekhathi udokhanza umthetho loshumi udokhanza imana udokhanza impepho bese ukhanza ke nenduku ya Aaron egameni likaJesu. Kulesi dikiselo bokhanza kusi la ngetulu kwalesi dikiselo
kunetingilosi letimbili egameni likaJesu kule Mercy City, timbonye timphiko tato timile, timbonye timphiko tabo tatato tatimbonye cishe totimbi nalele mengale atimbonye past letimphiko tato egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Wawukubona lokho ngelanga linye i-Day of Atonement. Tatimeleni ngilokwe kuthi kusinziswa kwemuntu kwakungakapheleli. Ngiko nawubona lapha ekuvukeni kwaJesu Kristu angena Maria Magdalene ukhanza tingilozi setihleti phasi, kuthiwa lenye beyihleti ngasenhloko labe kunenhloko yaJesu kwesidumbu saJesu khona, lenye beyihleti ngasenyaweni. And the question is why manje setihleti phasi letingilozi letimbili? Ngilokwe kuthi umsebenzi wasewendekile kanti ngale ngemuva kule tabernacle letimiswe ngiloko lothi umsebenzi wawusengakenteki, umsebenzi wawusesemkhulu egameni likaJesu. Kwayena lo mpriest abesinakangena landzaweni engcwele wafanele akhungele uketani luphumelele ngephandle because mata ungena kabi anesono naye wayefika efele la ngekhathi phela khumbula lokuthi lo mthetho wawuthi awuyithinzi ingadi. Nganyela ngake ngashumayela nekwekuthi kwakunempriest nemlevi nemsamaria lolungile nendoda ke leyayishayiwe iqhamuka eJerusalem yehlela eJericho. Ngiyaveda ke lokuthi there were about 40 priests labe bangena lapha etempelini. Umthetho wawuthi ungayithinzi ingadi nawe yalapha because tofela lapha Holy of Holies. Ngiko bebakhunga ngeloketani. So lo mpriest instead of helping this man lesashayiwe kabuhlungu bacolela bona nalomlevi, ngoba umlevi wayesebenza as MC elokhuzaneni etempelini, but bona bacolela ukuthi ngamane bayoseva le kunesibaside lo muntu lona egameni likaJesu. Lokunye lengifuna ukuveta ngilokuthi ke kwakuthi ke lo mpriest nakala enzaweni lengcwele ashisa impepho, ashisele uNkulunkulu as prayer. Lokunye ke bebabe sewuthatha ke lengadi labe ikoleka le ngephandle atoyinyenyeda ke la kule Mercy City ende umhlatshelo phambi kwaNkulunkulu ekulebeti wale Mercy City egameni likaJesu ashise nalempepho in Jesus name. Angigcine ngekwekuthi lo mpriest lomkhulu bantu abakethu abesithombe saJesu Kristu nje lo ngummeli emkhathini womuntu naNkulunkulu. Ngiko abemela lapha egedeni ngala ngihlanye kunebantu, ngala ngihlanye kunebungcwele baNkulunkulu. Umpriest lomkhulu ke waye representa Kristu Jesu, lo ngiyena mpriest lomkhulu kakhulu egameni likaJesu. Lokhu uyakuthola kuHebrew chapter 1 verse number 4 noma ke Hebrew 2 verse number 7 lothi Jesu ngumpriest lomkhulu kakhulu. Futhi ke lo Hebrew 1 verse 4 uthi mkhulu ngisho kunetingilosi egameni likaJesu. Hebrew 3 verse 3 uthi mkhulu ngisho kuna Moses ngisho netingilosi. Umpriest lomkhulu kunabo bonke egameni likaJesu. Buseka bese ke kusasa singena ku reconciliation number 3 leyi yekugcina egameni likaJesu. Angisho ukuthi siyaphela sifundo but nje ngikhuluma lokuthi ngiyona ke reconciliation yekugcina sigcina ngayo in Jesus name. Buseka.